Shraman Charuka breakapad Mashmara Vashat Kanyan Chukama Gaputran Kanagai Guadre elected members ke 2018 election na wadi elect ba ya साबिका नुमाइंदा के असना ग्वादरे डेवलपमेंट तब्दीली वाला अच्छी इकदामात को था तो निर्माण से पता था नहीं मगर मकान चुके तो पेशतर का पुत्रान करने गए थे तो आप या बिजली या लेन चुके तफसील तो शानी बाबत का पुत्रान को बल एक एमी इश्यूज़ ही कहते हैं ग्वादरे या लोकल मर्दमानी मेगा मनसूबानी वाला खासतौर पर सी पैक या ग्वादर पोर्ट तो शुमची सरपंच के अमा नुमाइंदा वदी के मुंतखब ग्वादरे मकामी मर्दमानी राइट से हवाला खासतौर पर जॉब्स देखे अपॉर्चुनिटी हवाला तो ये चैलेंजेस के चोने मजने चैलेंज भी आने वास्ता यकीनन मजने चैलेंज भी और इसी हवाला में अल्ताफ सब तरह बख्शों के पोर्ट फेडरल सब्जेक्ट है सूबे सब्जेक्ट जिंदे ने दनिगा तक वो फोर्ट सूबे और मरकज़ वफा के ये जंग बह गए कि मैं परसेंटेज चुके मतलब हम नहीं कहते हैं मौजूदा फोर्ट है एग्रीमेंट के भीतर बहैसियत सहाफ़ी मनी इल्म मुताबिक ये टोटली इनकम में सिर्फ 9% कहते हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट दिए बीते हैं और ये 9% तो का पोर्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर ये ड्रेजिंग ये सिक्योरिटीज़ ये टोटली अखराजात के 9% तो का इसी मानशे का आना हुकूमत बलूचिस्तान अदा का हुकूमत बलूचिस्तान 9% तो का इधर कहते हैं बाकी 91% कहते वफा करो इधर वो एक नाइंसाफ़ी मस्तने ये बह गए कि पोर्ट ग्वादरा हैं सी पे के लोग ग्वादरे हैं बिंदात ग्वादरे हैं और इख्तिताम ग्वादरे हैं भले आइए किसने परसेंटेज नोहा नहीं दूमी का पे तो ये बह गए कि वह देख के पोर्ट जिन सूबाई सब्जेक्ट जिन देने हैं आप फेडरल सब्जेक्ट है तो इधर नाइंसाफ़ी हुआ 100% किसने बह गए ओ इदा कि हम मुंतखब नुमाइंदा कहते हैं आइए ये हक्का के तो पज्जा गए मतलब मर्ची किसने सब्जेक्ट जिन तक तो वफा का दिए तो वफा के इंटरेस्ट कई बनते वफा के बनते सूबे में ना बनते ना हमा गवर्नमेंट के हमा पार्टी के गवर्नमेंट तो कभी गवर्नमेंट बनाई नहीं यकीनन ये ताल्लुक चा पाकिस्तान कुजाम सूबा भी यकीनी गप्पी के अक्सरियती सूबा किसते पंजाबी सिंध भी के पी के भी थे बलूचिस्तान 4वीं नंबर सरा कहते हैं तो आहानी तरजीह चे बनते आहानी तरजीह किसते पंजाबी सिंध भी के पी के भी थे बलूचिस्तान जिंद होना भी थे ली एदा या जंगी हमेशा कहते हैं नाइंसाफ़ी भी थे मन सरपद नवा के जब तक ही वास्ता बाकायदे सूरता और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट करारदाद पास न खा इधर कानून साजी और आइन साजी न करते और हमें उसी कानून साजी कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट रहा था और फेडरल गवर्नमेंट मजबूर न कर तो इसी तरह बाकायदा किसते कानून साजी भी का ताकि मखलूक के किसते हक रसी भी बीते और आहनी हक्कानी गोमा नाइंसाफ़ी बह गए जब तक आइए नाइंसाफ़ी तलाफी न बनते तो मन सरपंच रमा किसते हैं मुंतखब नुमाइंदा कसी भी बीते और कुजाम च पार्टी आई ताल्लुक भी बीते तो कहते हैं मखलूक को ठीक है बात है गप्पी कानून साजी कहते हैं बात ज़रूरी है क्योंकि कानून साजी सूबा हुकूमत भी जिम्मेदारी या खुद कम बास में माशूम दिस्ता के बहस बुत ये वाला भले अमा नुमाइंदा के ग्वादरा चा मुंतखब भी बलूचिस्तान असम्बली मेंबर जुड़ भी MP भी तो आचे वड़ा कायल को का सूबा हुकूमत चाहे आबेले अपोजिशन है हुकूमत ऐसा है ताकि ग्वादरे मर्दमानी राइट से हवाला कानून साजी कनक भी आचे किरदारी भी बेचा मन सरपत बा के अगर यक मर्दमी वेल भी यक मर्द में एक अपा ए एहलियत होती का साबित कुत बेकम कि माँ इलेक्टेड नुमाइंदियाँ मना ग्वादर ज़िले 1,20,000 मर्दमा वोट दाता माँ हनी नुमाइंदगी कनगाया आ किसने कुजा वड़ा किसने ये नाजायज़ गप्पे नहीं ना आइए लूट किसने ये लूटा के करने गए और जेन्युइन लूटे किसने पाकिस्तान प्रेम वर्क के तू का पाकिस्तान आइन तू का ये मेंशन आई चीज़ के ये चीज़ लोकल मर्द में हर चीज़ की भी आइए बुनियाद या मकामी मर्द में देख भी बीते तो ये आई वास्ता किसने हर पे मतलब खिलाफ ज़ाबिता नहीं खिलाफ कानून नहीं खिलाफ इखलाक नहीं खिलाफ किसने मुल्क या सूबा नहीं तो इसी वास्ता हर चौड़ी जंगी अगर बुलूटी तो खुद करते हैं वही जंगा मतलब किसने मन सरपंच के आई ये हवाला करारदादी ब्यारी और सूबाई हुकूमत या कि सूबाई इलेक्टेड मेम्बरान के अस्ता ये सपोर्ट न करते या अगर अच्छी सूरती आई सपोर्ट न को आई वास्ता किसने अदालत हस्ता अब बाकायदा सिलसिला अदालत शुद खुद का कि जी मनी इलाके गोमा मनी शहर गोमा मनी किसने कॉन्स्टिट्यूंसी गोमा किसने मनी नुमाइंदे अवाम गोमा नाइंसाफ़ी बह गए अदालत किसने मर्ची हस्ता तो मन सरपंच नमा का ये हक नरसी लेकिन गप पदा हम अभी कि आम मर्दम वती जिन देता मजबूत भी कसे की वती ज़ात था मजबूत भी आ किसने मजबूत बित खुद का अगर कसे वती जिन दे ज़ात था कमज़ोर हैं तो आई वैसा दुरुस्त चीज़ किसने मुश्किलात गेश्तर बित खुद का
قانون سازی گپ کنگا پدا ہمیں سوال چسکنا تو اسمبلی تو کم بعض ٹیما ہمیں ممبران کستان 2013 اور 18 درمیان یہ گورنمنٹ ہوتا یا یہ اسمبلی ہوتا تو آنا سی پے کے حوالہ ہمیں گشتہ اختر مینگل صاحب منکر جندے ڈیمانڈ ہوتا اسپیچ تھا کہ یہ صوبائی سبجیکٹی کنک بھی یا درستین رائٹس کستان صوبائی ویوان گوادر محلوکہ ہوتی رائٹس بیرسان تو اگر اس طرح عمل درآمد کنک بھی تو چھ ادادا آسان بھی ہما ایم پی اے واسطہ گوادرے کا یا ایم این اے واسطہ کہ آوتی محلوک کے جو رائٹس ہستان تحفظہ کت کا بچہ من ہمیں سرپتبا اگر اسی طرح باقاعدہ عمل بھی ہمیں قرارداد دیما بروتے ہیں یہ باقاعدہ یا قراردادی بھی اور پتہ کستے ہیں قانون ہے یا آئین ہے حصے جو بھی ہیں تو ایم پی اے واسطہ راہ سخت باز آسان بنتے ہیں پتہ یہ وڈ بھی کہ یہ ہر چیز کے بنتے ہیں تو آج صوبہ کے بنتے ہیں صوبی سبجیکٹی بھی کہ یہ معاملہ جند ود صوبہ بھی وفا کے پتہ کستے باقاعدہ کوٹے بھی تھے چونکہ مطلب بعض صوبائی ملازمت ہستا وفا کے آہن تو کا کوٹا ہستا یا کہ بعد فیڈرل ملازمت ہستا آہنی کستے ہیں وفا صوبہ نہیں آہن تو کے کستے کوٹے ہستے ہیں تو اسی واسطہ پتہ چی بھی گوڑے صوبہ کستے ہیں آقا بھی صوبہ حاکم بھی اے لہٰذا اور وفا کستے ہیں طلبگار بھی وفا کستے ہیں دا لوٹی طلب کرتے کہ تئی کے رہا انچو ملازمت ہستا لہٰذا ایشان منع پہ دیتے ہیں یا کہ ای آنی چوکہ ہمیں گپا جانا گئے تھے کہ 9% صوبہ رہ سکیں اور 91% کستے ہیں وفا کر سکیں بڑا اے پیم نبی نا بڑا وفا کے واسطہ ایک پرسنٹیج مقرر کرنے بھی چیچو بھی لیکن مقرر کرنے بھی اور آئی ہم متعلقہ مقرر کو تنگیں کستے پرسنٹیج رسی اور ہمیں سرپدمہ اسی واسطہ ادا کستے صوبہ اسی ملیے منتخب نمائندہ بھی تھے تائی واسطہ سکباز آسانی بنتے ہیں ملازمت لہٰذا اس شہر ترقی دیا لہٰذا پر ادا کستے انفراسٹرکچر وحدے کے گوادر استعمال بھی تو ایشی دعوائے کتکاں اسی کلیمہ کتکاں اسی واسطہ چنگی چے کتکاں اسی واسطہ محصول مختلف ہیں مدداتاں کستے ٹیکس جت کتکاں اس شہر خوبصورت کرنے کے واسطہ اسی سیوریج واسطہ اسی ڈیولپمنٹ کرنے کے واسطہ اسٹوڈنٹ آنا کستے اسکالرشپ دیا کے واسطہ مختلف تعلیمی اداران ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداران کستے وانے کے واسطہ خود کفیل بھی آئی کہ زرک بھی تو قسم محتاج نہ بیتے ہیں تو کستے آئی واسطہ بعض آسانی بنتے ہیں صاحب چونکہ نور صاحب گپ پتران کا نگاہ تو میگا منصوبانی حوالہ تو پیشتر ہم گپ جا کے مزنے چیلنج سے تو پتہ سوال میں اڑک دی میں کرنا کہ میگا منصوبہ کا اس پر گوادر پورٹ ہیں یا سی پے کی یا فری زون وغیرہ جگہ میگا منصوبہ موجود ہیں تو بعضیں ودام ودیسہ کے خدشات موجود ہیں کہ ادا گوادر مقامی مردم کے اثر نظر انداز کرنا بوگا جواب زد جگہ اپرچونیٹیز ہیں حوالہ تو یہ چیلنجز ہے کہ استے ہما ایم پی یا ہما ایم این اے منتخب بھی تو آئی اچھے وڑا ہینڈل کاں آئی اچھے ادہ فریشان کاں اچھے وڑا آئی فیس کنک کپی الطاف صاحب منی اندازہ تو کا منگوشا ارچ مردمے کا اننے کہتے ہیں الیکٹ بھی آئیے اولی کار ہمیں بھی کہ کہتے آگا ایم این اے بھی وفا کا آگا کسے ایم پی اے بھی وطی کسے بلوچستان ہے کہتے ہیں حکومت آرہ دور بدان کہ یا کسے قرارداد منظور بکنائنی نو وفا کر بدان ایک یکی وشے کے باقاعدہ کہتے ہیں پورٹا یک پرسنٹیج اس شہر واسطہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ چارج نامہ کہتے ہیں 2% بھی 1% بھی ادا ہرچ کمپنی کیسے چائنیز کمپنی بھی چاہے کیسے پورٹ وتی کیسے جند محکمہ بھی یا دیگے کہتے ہیں پرائیویٹ اور سرکاری کمپنی ہرچ کے ادا کہتے کار کا گوادرہ رہے یا کیسے پرسنٹیج فکس بکاں یک پرسنٹیج 2 بھی 6 بھی 5 بھی کہ بھئی ایک کیسے ترارہ ضروری ہے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں گوادرہ ترہ واسطہ کیسے دے گی اچھا ایک دوم ایشے کے دا گوادرے کہتے ہیں پورٹا ملازمت وہ خیر میں کیسے ہمیں گپ جنک بھی کو وجہ ادا کہتے ہیں مردمان آما اسکلڈ نہیں قابلیت نہیں آخر قابلیت اور اسکلڈ کدی کہتے ہیں مردم کجام مردمہ کیسے مات لاپت کتا آئی واسطہ طرح کہتے ہیں طرح انسٹیٹیوٹ پچ کنک بڑی اور ادا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ نامہ کہتے ہیں ادا نہیں چائنا یا کہتے ہیں کوانے جو کالج ہے ظہور شاہ ہاشمی کالج ہیں چائنا یا کہتے ہیں یک اسکلڈ کیسے انسٹیٹیوٹ نامہ جوڑ کتا بلے ادا کہتے ہیں بھی سوائے اس کے کرسیاں ایرا دگہ چنے منی معلومات مطابق چنے اول اس طرح کہتے کمو مائنر قسم چن بیتا پروگرام بیتا ہمیں کشتی سازی ہو رہی ہے کشتی سازی کیسے ادا با زور چاہے جی آئی ٹی بھی یا دگہ انسٹیٹیوٹ بھی کشتی سازی وہ آہاں چے بہتر یکی اسے کہ دا مردم و پیدائشی ماہی گیرہ وط شرطر سرپدا آئیے تئی سکاری نے ضرورت نہیں کہ تو بوٹ انجن کہتے ہیں شرکنک بسکاریں یا بوٹ کسے بنائنک بسکاریں وہ ادا وہ آلریڈی وہ نیچرل ہوا کہ دریائے کر رہا وقت کسے صدیاں چ وقت موجود ہیں وہ پیدائشی کسے پہ تو پیرو کا میں کارا کنگا ہے
تو آنے کسے میری نے کسے چین بکا آ کہتے ہیں انچے کسے آنا ٹرینڈ بکا کہ بھی آ باندھا کسے میں پورٹ تو کا دے کے کہتے ہیں تو واسا روزگار ہی کت بکنا اے وڑے انسٹیٹیوٹ ادا نہیں اچھا نہیں تو منا بکو میں مردم وقت ایک اسکل کسے چین ہیں آ پریپر نیا گوڑا آ چون کسی مقابلہ باندھا کسے پورٹ ظاہر پدا ہمیں گپا جنا وجہ شما کستے ہیں نالا کے مردم ادا کرتے ہیں آوڑے شمارا کہتے ہیں تعلیم نے شمع کر رہا آوڑے کسے ایکسپیرینس نے ماں دے جا کے مردم کھا رہے ہیں یک کے وشے کے ادا انسٹیٹیوٹ فوراً کسے پچ کنک بھی اور دومی شے کے ادا کسے ماں جو عید صحافی ہمیں فیل کرنے گائیں کہ اے وڑا جو حالات ہمیں گندگائیں ادا کسے آؤ کے 2 سے 4-5 سال تو کا ادا من کالا کہتے ہیں ڈننا چھے تقریباً 20 سے 30 لاکھ 50 لاکھ مردم ادا کہ آباد بھی گو کہ آہاں تو لیگلی وہ قصہ داشت کو نہ کنے وہ کہتے ہیں حکومت کہتے ہیں بلوچستان کسے شناخت کارڈ گونے آت کت کنا تو لیگلی کسے داشت کو نہ کنے البتہ تو یک چیزی کسے کت کنے تو آنا کہتے ہیں شناخت کارڈ تو آنا ووٹ کسے پابند کت کنے کہ بھئی تو یک کسے ٹائم ہے 8 سالہ 10 سالہ تو ادھا نش کت کنے باقی تو کسے ووٹ دے گے ترہ رائٹ نے اے تو اشانہ قانون سازی کسے کنایت کت کنے اور دومی شے کہ جاب بھی چاہے کہتے ہیں اسکالرشپ بھی ای کسے یک لیمٹ ایک ڈننا کا مردم کہ بھی آنا کہتے ہیں دا گوادریاں ترجیح دے بھی اور ہمیں وڑا کہتے ہیں روزگار و آدھے کے کہتے ہیں معاملات ٹھیک اللہ صاحب چونکہ نور صاحب ہم گو کہ چونکہ پورٹ ہستی سی پی کے گبی تو فیڈرل ایک مسئلہ ہے صوبائی سبجیکٹ نہیں بولے بعض ٹیبا وہاں گندیں کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب کے یا دیگے وفاقی نمائندہ ادا کہاں تو آنیم گوشگیں کہ ادا اولی فرسٹ رائٹس کہتے ہیں گوادر مقامی مردمانی کی تو اسی طرح کہتے ہیں عوامی نمائندہ یا ہمارا الیکٹڈ ممبر پرچہ کرداری ادا نہ کرنا پرچہ کہ وفاق وتی گوشگیں کہ مقامی مردم ترجیح دیا گا بل اس کے باوجود ان چکے تو مسائل بیان کرتا خاص طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے دیکھیں مسئلہ نہیں حوالہ سر گپ پدا ماں کہ نا گپ پدا ماں کہ اگر تو کسے نے بچار چپراسی چوکیدار ڈرائیور ای وہ مسئلہ کسے حل لیں اور من خیالہ نور صاحب کسے دا موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہے من خیالہ آئی بھی علم ہے کہ ادا ہوا تک کرین آپریٹر بھی دگ جاگا چاہا اٹھتے گئے ای کہتے میں ادا کہتے نمائندگاں نہیں کہتے فرض بنی کہ وتی کسے مخلوق کے رائٹ اینڈ دفاع بکاں کم از کم چلو تو کسے گوشے 18 19 12 کہتے کسے مزنے کہتے تیک کر رہا آوڑے مردم کسے اویلیبل نہیں بلے ای کسے کرین آپریٹر ڈرائیور اور سپروائزر ای وہ کم از کم کسے باید ہمدہ زیرک بباں اگاں ای کسے اگاں دگ جاگا چارک بباں گوڑا ماں ہمیں سمجھا کہ ادا عوامی نمائندگانی نائلی ہیں ٹھیک ہے اللہ صاحب میں پتہ تھا نہیں میں قائم برادر چاروں کا چونکہ گپتران کا نگان نور محسن صاحب اور اللہ بخش صاحب تو گوادر آؤ کے وداں ودی کے اما ایم این اے یا ایم پی اے منتخب باں تو آنی چیلنجز چی باں خاص طور پر آپ لینے یا دیکھے میگا منصوبہ نہیں حوالہ تو ماں ہوتی گپتران دھیما بنے بریک ضروری پتہ شمیت ساڑی بھی گپتران کرنی کہ اسکیلڈ لیبر کے ہستی آنی پیدا کرنے کے واسطہ نمائندہ چھوڑیں کر دیا ادا کت کرنا تو بریک اپ نور محسن صاحب جس کا